Добър вечер, здравей, Красен, как си? Добре, ¿Cómo ти как, estás? как си? Dice bien, ¿tú qué tal estás? Yo digo bien, bien estamos. Ам, Ще говоря на български и на испански. А, а, Добре. Оля Даниел, тук е моят учител от Чили, който ме научи за епифизната жлеза и Здравейте. меркава и той ще наследи, така че ето виждаш. Está Супер. aquí mi maestro de Chile también. Buenas tardes a todos. Sabéis que me gusta compartir con vosotros todo lo que aprendo y lo que a mí me hace bien, tal como he dicho en el видео. Казвам, че на мен ми харесва да споделям с всички хора това, което научавам и ми прави така, че да се чувствам добре. Така че сега ще представя. Ahora voy a presentar mi maestro, se llama Krasen, es de Bulgaria y le voy a dejar para que él se presente, que nos cuenta quién es. Викам, сега ще те оставя ти да се представиш кой си, откъде си, с какво се занимаваш, как стигна до този метод. Да. Добре, здравейте на Инстаграм. Ние също сме и в Zoom. И аз съм Красен, живея в България, обаче също съм живял много години в Щатите. И ще превеждаш ли? Hola a todos, en el mismo tiempo también tenemos un directo en Zoom porque tenemos un grupo ahí que se llama Detox Emocional España. Dice que él ha nacido en Bulgaria y vive ahora en Bulgaria, pero mucho tiempo de su vida ha pasado en Estados Unidos. И споделям в България един метод, който е на Лестър Левънсън, американски физик, който е открил как може да пуснеш всяка негативна, потисната емоция с лекота. Много лесно се пуска. Y estoy compartiendo con la gente de Bulgaria un método que ha traído él de Estados Unidos. El método es de Lester Levinson, que ayuda mucho a poder dejar ir todas las emociones para que puedas tener una vida como más ligera, para que puedas vivir la vida más ligera y más feliz. И да, този метод работи за всеки, без значение дали е испанец, американец, българин, защото е основан на физика, т.е. на закони на физиката, така че всяка негативна емоция човек може да я пусне много лесно и затова и даже и говорим с теб сега. Este método es para todos, independientemente del idioma que se habla, porque está basado a la física. Es un método muy fácil, funciona con todos. Y por eso nosotros hemos decidido de compartir con gente que habla en español este método para que más gente ponga en conciencia sobre su estado emocional. ¿Sí? Да, и ние с тебе така ние се познаем от преди това, но ти беше на един мой курс, тук точно преди август месец, преди 2 месеца някъде. Sí, dice que nos conocemos hace mucho tiempo, pero hace 2 meses yo me he apuntado en uno de sus cursos. И така, практикуваме този метод тук в България, много хора и така, работи с всичко. Y aquí en Bulgaria estamos practicando este método mucha gente y está confirmado que funciona para todos y en todas las áreas en nuestra vida. Ahora le voy a preguntar cómo ha encontrado este método y как разбра за този метод и как го откри. Ами аз бях при американци, те преподават този метод, само че мъже, не негови ученици, но така странични, да кажем, не директни ученици. Бях на такъв курс. Estaba en Estados Unidos y he encontrado unos hombres que estaban impartiendo este curso, que son sus alumnos no directos, pero de primer mano, digamos. ¿Sí? И докато един учител правеше този процес, който е много лесен на друг човек по Zoom, както сме сега, аз усещам как на мене негативните емоции излизаха на мен, докато той го правеше на някой друг. Y su experiencia es esta, que era una clase online a través del Zoom y mientras su maestro estaba haciendo la práctica con otra persona, él mientras estaba escuchando estaba empezando a sentir como sus emociones empiezan a irse. И ключът е, че буквално за няколко минути аз се чувствах много добре и си казах, боже, какво е това нещо, супер интересно. И оттам ми тръгна любопитството и така го намерих.
Y dice que en cuestión de unos minutos empezado a sentir un cambio, se despertó su curiosidad sobre este método y desde ahí ha decidido de dedicarse y profundizar en este método. Bien, ¿y nos puedes decir quién es Lester Levinson? Може да ни кажеш кой е Лестер Левинсън? Мгм. Както казах, той е американски физик, живял е в средата на миналия век и общо взето са го изписали от болницата след 2 сърдечни удара, като не могат да му помогнат да му спасат живота. И той бил принуден да погледне защо на 42 години са му дали буквално присъда, че нищо не може да му правят. Трябва да умира човека на 42 години. Como he dicho, como he mencionado, que es un físico de Estados Unidos y él ha vivido en la mitad del siglo pasado. Con 42 años de edad, él ha tenido como 2 infartos y los médicos han dicho que ya se puede ir del hospital porque no le pueden ayudar. Tenía mucho más enfermedades también. Y entonces él, con 42 años, ha empezado a observarse por qué con esta edad estaba en la borde de la muerte y desde ahí empezó su observación. Да, и тъй като е бил физик, той е почнал да разбира вътре с ума си, със съзнанието, че всяка емоция е вид енергия и когато тя вибрира на под определена чистота, ние наричаме негативна и я избягваме. И това е била причината за неговите физически болести, депресии, и това е разбрал. Y como hemos mencionado que él era físico y empezado a analizar con su mente y con su conciencia el estado emocional, entonces se ha dado cuenta que cada una vibración tiene una frecuencia y cuando las emociones negativas vibran en una frecuencia muy baja, nosotros no las expresamos y esto es la razón para que nosotros enfermamos, empezamos a tener ansiedad, depresión o ciertas enfermedades. Да, и той е разбрал, че причината ние всички хора тук на тази земя е една единствена. Ние се раждаме, нали, основната е, поне за негово разбиране, е да сме щастливи. И той е осъзнал, че когато имаш негативна емоция, не си щастлив и ги е трансформирал всичките с този метод да е щастлив. Поне като ще умира, да умира щастлив. Bueno, espero que lo pueda traducir esto con el sentido de humor de Кръстен. Надявам се да мога да го преведа с твоето чувство за humor. Entonces, él cuando empezaba a observar todo esto, y él ha dicho que observaba que el propósito de cada un ser humano que ha nacido en esta tierra es ser feliz. Entonces, él observó que cuando vibramos en una vibración baja o sentimos todas las emociones con frecuencia baja, no estamos felices. Entonces le he dicho, sí o sí, como tengo que morir, por lo menos elijo morir feliz. ¿Sí? И за негова изненада забелязал, че когато почна да пуска негативните емоции, той не само, че става по-щастлив, ами и почна да се чувства по-здрав и така оздравял за 3 месеца, е живял след това 40 години. И por su sorpresa, he empezado a observar que cuando he empezado a soltar las emociones negativas, su nivel emocional empezó a elevarse y no solamente que estaba más feliz y físicamente estaba mejor, pero en 3 meses se ha sanado y vivido como 40 años más. И аз от 2 години практикувам, карал съм много курсове при негови ученици, България споделям. И моята промяна е, че наистина е едно и също за всички. Ако пускаш тези емоции, става все по-добре и става постоянно. Y él dice que está practicando esta práctica hace 2 años. Yo he estudiado con él. Ще прибавя, че всеки ден прави тази практика и работи с хора. Да, и сега преди малко даже направих. Преди 5 минути. Y él hace 2 años está practicando esta práctica y lo bueno que tiene es que tiene la constancia de trabajar todos los días con ella, no solamente con gente externa, sino con él mismo. Y está observando que tiene muchos cambios en su vida por bien, y yo también, porque también la estoy practicando. Por lo cual está muy alegre que puede compartir este conocimiento en Bulgaria y ahora también en España. ¿Да?
Да, и той споделя този метод 20 години и повече с негови ученици. Има хиляди хора в Америка и по света и е много прост. То е нещо естествено, даже не е нещо, което трябва да учиш на естествено. Y él ha compartido este método con mucha gente y exactamente Krasen ha estudiado también con muchos alumnos suyos del ESTAR. Dice que el método es muy sencillo, es muy natural y no tienes que tener mucho esfuerzo para poder lograr resultados. Мгм. И всеки може да го научи, защото е, както казах, нещо естествено. Децата да. Y cada una persona puede aprenderlo porque, como he mencionado, es algo natural y hasta los niños pueden usarlo. Y es así, yo puedo confirmar que es así. Y vale, pues nos puedes decir que este método es para todos. За всички ли е този метод? За всички. Да, за всички, особено децата, много бързо го научават, защото то е нещо естествено. Ние като възрастни се съпротивляваме, нали, имаме съмнение към всичко. Но аз сме работили с хора и на 70, и на 6. Работи с всички, мъже, жени, работи, да. Казва, че децата много лесно усвояват този метод, защото те нямат съпротивление. Luis, perdona. Dice que esto va a pasar. Dice que los niños muy fácilmente aprenden este método porque no tienen resistencia. Normalmente nosotros como adultos tenemos mucha resistencia sobre las cosas que se trabajan durante en este método, por lo cual el proceso es un poquito más lento con los adultos. Él ha dicho que ha trabajado con personas de 70 años y con niños de 6 y obvio el resultado con los niños es mucho más fácil. Bien, и функциона con todos и с всички ли функционира или има хора, които по-бавно при тях протича метода? Не. Всички лесно веднага става бързо. Dice que funciona el método para todos, muy fácil y inmediato. Y yo lo puedo comprobar y puedo decir que es verdad. En qué aspectos en nuestra vida podemos usar este método? В кои аспекти в нашия живот може да използваме този метод? С всичко, аз ще кажа за мен. При мен почна аз имах много така усещане на депресия, апатия, тези емоции. Дори даже и не знаеш, че я имам. Това е странното, че дори някой път не знаеш и какво чувстваш. Така че работи с депресия, с апатия, работи много с зависимости. Ако имаш някакви зависимости, цигари, всякакви такива, много работи. Vale. Voy a decir primero mi experiencia, dice así. Yo cuando empecé no sabía que tenía apatía, depresión. Me he dado cuenta mientras estaba haciendo este curso que estoy predispuesto de estos estados emocionales. También es muy fácil para la gente que tienen adicciones. Bueno, yo tengo que decir que hice el curso de adicciones и ме е encantado. Искам да кажа за курса, че аз направих привързаности и ми хареса много. Да, и важно да се отбележи с този метод, че това не е психология, не е психологически подход да се гледат историите на човек, а енергиен, който се пуска самия емоционален заряд, който е за историята. И затова работи с всеки, защото не влизаме в историята на човека, само се пуска енергията в историята. И тогава човек се дига нагоре естествено към хубавите вибрации. Dice que es muy importante decir que no es un método psicológico o como los psicólogos trabajan, sino es un método que trabaja dejar ir la emoción, la vibración de la emoción, porque es un método energético que trabaja a nivel energético, porque trabaja con la energía con lo que sentimos. No se tiene que pensar sobre nada, sino simplemente a poder tener conciencia que cada una emoción tiene una vibración y una energía. Да, и работи също и ако имаш много гняв, да кажем, хората са гневни или тъжни. Ако не обичаш себе си също много, това е много, много важно, защото ние постоянно се осъждаме. Това също е много лесно. Este método está trabajando con las emociones de vibración más baja. Por ejemplo, cuando tienes mucha rabia o tristeza
o también, какво каза последното? Да Último? обичаш себе си. И казва така, че много помага Испански. хората да отворят сърце. Y dice, благодаря. Y dice que también ayuda mucho a la gente que les hace falta amor propio, abre mucho el corazón. Y yo tengo que, yo tengo que decir que desde hace dos meses, desde cuando he empezado de hacer este método, de verdad que nunca hasta ahora he sentido un amor propio y desde entonces lo siento. Nunca sabía, aunque vosotros me conocéis, que hice de todo, todas las terapias, y este método me abrió el corazón con mucha fuerza y no sabía qué es amarme a mí. Así que os lo recomiendo. Казах моя опит, който беше по време на ми се отвори сърцето да се обичам. Добре. Vale. Искаш ли да ни кажеш още нещо за този метод? Algo más nos puedes contar sobre este método? En qué aspecти други може да ни помогне? За абунданцията, не сме за привличането на изобилие. Да, целият метод е основан на енергия. Когато вибрираш под една чистота, да кажем страх, гняв, апатия, без значение каква ти е темата в живота, изобилие, любов, ти си жертва на характеристиките на тези емоции, да кажем, вибрации. Todo el método está basado a esta energética, en esta energía, donde todas las emociones, en caso que tú tienes un tema por resolver, por ejemplo, la abundancia o el amor, pero si no vibras en la vibración correcta para atraerle y vibras en las emociones básicas como tristeza, culpa, rabia, no puedes atraer lo que tú quieres. И да кажем, ако имаш страх от успех. Por ejemplo, si tienes miedo del éxito. Ние ще избегнем никога да не усещаме този страх от успех или страх от провал, да кажем, никога няма да искам да го чувствам. Vamos a hacer así. Por ejemplo, si tienes miedo del éxito, vas a hacer todo lo posible para que no sientes este miedo y vas a evitar este éxito. Vas a evitar todo lo posible para que no te enfrentes exactamente de este miedo. Тук много съм съгласна с това, казва Албака. Да, ние никога няма да чувстваме страха, тъй като имам история от миналото на провал или на успех и аз не искам да я почувствам, тъй като е била неприятна в миналото. Nunca vamos a llegar a poder reconocer este método o este miedo porque vas a llegar a un recuerdo que en un pasado tuyo has sentido el mismo miedo y nunca vas a querer llegar a esta emoción, por lo cual esto impide de poder entrar en estado de éxito. Да, и аз никога няма да стана успешен. Y nunca voy a poder tener este éxito y никога няма да стана успешен, докато не си позволя да почувствам страха от успех или провал и затова не мога да имам изобилие, примерно, от темата с парите. Nunca voy a ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? La creencia va a ser, nunca voy a tener éxito porque no me permito de poder permitir este miedo que me aleja de esto. Sí va a ser lo que hablamos va a ser grabado. Питам ми дали ще има запис, казвам да, ще има. Да. Lo vamos a publicar en el grupo, ¿vale? И сега, и като с този метод, като си позволиш да чувстваш това, което усещаш спрямо някоя тема, да кажем тук страха, когато си го позволиш, ти вече си в друга вибрация. Това е кораж, приемане и тогава ти може да привлечеш изобилието. Entonces, solo para poder traspasar esta emoción, tienes que permitirte, solo cuando te permites a poder sentir esta emoción, en este caso la reconoces, te permites, la sientes y en este caso ya puedes elevar el nivel para que entres en otra emoción, por ejemplo, en la emoción de coraje, y ahí es donde cuando lo traspasas puedes permitir y abrir la puerta para que la abundancia o el éxito viene en tu vida. Да, и това е физика, това не е мистика, т.е. ако ти наистина практикуваш това, което сега говорим, естествено ще стигнеш на вибрация, където да привличаш изобилие. Т.е. това е закон, това не е измислица, така че можем да го кажем. Dice, esto es física, esto no es mística. Entonces, solo cuando te permites o te elevas la vibración, puedes
puedes encontrar la vibración adecuada en donde quieres atraer lo que tú, o sea, elevarte en la misma vibración en lo que tú quieres. И трудното е, че когато ние сме сами и имам, да кажем, страх от провал, ако нямам голяма мотивация, аз няма да си почувствам страха, защото може да се усети неприятно. Тоест, ние когато сме в групова динамика като курс, тогава това го прескачаме заедно. Тогава е лесно. Dice, lo más difícil es que cuando estamos solos no nos permitimos de poder sentir esto, pero cuando estamos haciendo estos ejercicios en grupo, mucho más fácil podemos superar este miedo, podemos enfrentarlo, dejarlo ir. Entonces el trabajo en grupo es mucho más productivo y positivo. Това е нашата идея с тебе, да направим такъв курс. Y nuestra idea, bueno, la idea es de Krasen, казвам идеята е твоя. Аз само те поканих. Yo solo lo he invitado gracias a una amiga mía que se llama Zori, está aquí. Gracias, Zori, love you, благодарение на теб. Казвам благодаря на Зори, да. Да покани. Добре. Благодаря на Зори. Иначе нямаше да мога да се осмеля да te попитам, no tenía suficientemente valor para poder ofrecerle esto a Krasen. Y entonces, nuestro propósito es de poder hacer un grupo de gente que vamos a dar, за cursa. Nuestro propósito es de poder hacer un grupo de gente entre búlgaros y, porque hay muchos búlgaros aquí en Palma, en España, por lo general, donde lo vamos a hacer en 2 idiomas. Entonces, tenemos un grupo que se llama Detox Emocional España. Los que quieren que participen en este grupo, que me envían un mensaje en privado aquí en Instagram o también por email o por WhatsApp. Mi teléfono es 667-885135. Казвам на тези, които искат да участват в групата, да ми изпратят един WhatsApp или пък в Instagram едно съобщение, ще им изпратя линк. Y os voy a mandar el link para que podáis participar en este grupo. Да обясним за curso в какво се състои. Ahora vamos a explicar en qué existe el curso. El curso es gratuito. Gratis е курса, казвам. Добре, курси 6 срещи, ще бъде 2 седмици и ще направим емоционален детокс на тялото на човек. Той ще го направи заедно с много хора. Y bukvalno se osvobodi od potisnatih emocij, които си ги носи цял живот. Entonces el curso va a ser 2 semanas, 6 sesiones, 6 clases vamos a hacer. Y durante estas 2 semanas vamos a hacer un detox emocional, corporal, del cuerpo y también emocional. Y después del curso te vas a sentir como muy ligero, muy ligera y vas a dejar ir las cosas que guardas mucho tiempo en tu cuerpo. Кога започва курса? Мисля, че 3 декември мисля, че почва точно така. 3 и 2 седмици. От 3 декември 8 вечерта. Той ще е на български с превод на испански. Нали така? Така че който тук слуша на български, може ако искат и те да се включат. И курсът е безплатен, това може да кажеш. Чакай малко, декември или ноември? 3 декември. Ajá, да, 3, 5... 3, 5 y 8. Ajá, vale, sí. Entonces el curso va a ser en diciembre, empezamos el día 3 y las fechas son 3, 5 y 8 de diciembre, 10, 12 y 15 de diciembre. Va a ser de 7 al 21 de la hora y las clases van a estar grabadas, así que os podéis ver los que no pueden participar. Казвам, че ние ще запишем класовете и тези, които няма да могат да участват, могат да ги гледат на запис, обаче кажа, че препоръчително да се участва. Pero nosotros aconsejamos que podéis si participáis en vivo, es muy importante. Да говорим ли за работата с другарче? Не, това още няма нужда. Добре. He preguntado algo que solo los búlgaros lo entendieron, así que para los españoles va a ser sorpresa. Vale. Vale. Aquí la gente dice muchas gracias. No, благодаря, искам да се запиша. Me encanta cuando cuenta conmigo María, el domingo me cuentas. Sí, Alba, muchas gracias.
Otra vez, otra vez, los que quieren participar en este curso, que es gratuito, hemos abierto un grupo. Este grupo está en Telegram. Los que quieren tener acceso, que me manden un mensaje en privado y os lo voy a mandar. Y Matil, ¿queréis algunas preguntas sobre el método para que podamos preguntar краsen? Питам дали имат въпроси към тебе. Всички хора казват тук, да, и аз се запиша. Да, тук пише дали българи могат да участват. Да, може да участват. Тук пише Илона. Пишете на Мария. Имаме телеграм група, така че който иска може да се включи в групата. Аз ще напиша също. Пишете ми на мен също. Да, на Красен. Тия, които говорят български, може да му пишат на Красен също. Да. И това е, че понеже октомври месец, може да кажеш октомври, ноември, ние ще има такива подготвителни материали, така че да има повече информация, но като цяло курса е променящ. Мен ми промени живота, това може би да кажеш. Dice Krasen que desde aquí hasta el diciembre, hasta el que empieza el curso, vamos a publicar más información sobre este método en este grupo de Detox España. Él dice que el método es un método de transformación y que ha cambiado su vida por completo, y yo también puedo decirlo, y no solamente yo, toda la gente que lo han hecho pueden decir que este método le han cambiado la vida. Así que si quieres cambio en tu vida, apúntate a este curso. También puedes compartirlo con más gente que conoces que les interesa. Казвам, също може да споделиш информацията с повече хора, които ги интересуват този вид практики. Да поканят хора. И е достатъчно, знам, че всеки азет, това може да също да кажеш или ще кажем и на другите. Само един път да дойдат първия път и ще усетят, защото този метод не е теория, ние няма да говорим лекции. Аз обичам, ама повечето тук е работата енергийна. Така че един път да дойдат и ще усетят всичко веднага на момента. Ще усетят улекване, масово улекване. Él dice que te puedes dar permiso de participar por lo menos en una clase para que puedas sentir qué fácil es este método y qué ligero te sientes después de esta clase. Y porque no es un curso de teoría, sino es un curso de práctica, porque la práctica es la que cambia. Y tienes que aprender cómo usar este método, y fácil, y es rápido. Ще питам пак за въпроси. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este método? ¿Hay alguien que se interesa, que quiere decir algo mientras estamos aquí y yo puedo preguntar a Krasen? Имате ли въпроси? Друго иска да кажа, ако няма въпроси, че метода работи така, че можеш да го ползваш веднъж, като го научиш. Няма нужда да отделяш време, можеш да го правиш по всяко време в магазина, в колата. Навсякъде можеш да пускаш емоциите и да ти става по-хубаво и по-хубаво, така че ти ставаш собствения си учител след това. Собствения си лечител. Казва, че е толкова лесен този метод, че вече когато го... dice que es para primera vez estoy introduciendo en vivo y me equivoco, pero por favor paciencia, lo voy a aprender. Казвам да имат, как се казва, търпение, че ще се науча да привеждам. Dice que el método es tan fácil que cuando lo aprendes lo puedes hacer automáticamente mientras conduces, mientras estás haciendo la compra. Puedes dejar ir todas las emociones y poder convertirte en tu propio maestro, y puedes empezar a hacer tu autosanación con este método. Ще говоря малко от това, където аз съм разбрала. Vosotros sabéis que yo también hago terapias, y una vez que ya lo he practicado conmigo y lo he integrado en mi campo, lo he aprendido bien porque Krasen ha construido en su campo energético esta información, y por eso lo he invitado, porque una vez cuando entramos en el campo de un maestro es muy fácil para nosotros para que podamos aprenderlo. Entonces, cuando yo le aprendí este método y también lo estoy practicando, o sea, si aquí me miran gente que son terapeutas, os lo digo que es una práctica que yo también comparto con la gente que tengo en terapia, y muy fácilmente se libera todo lo que llevan por dentro. Казвам, че като с терапевти работя, и всички, които са терапевти и ме слушат тук, могат да използват този метод също така. Значи за терапевти е идеален. Аз го ползвам и за други практики. Това е основата на всичко, навсякъде. За мен е идеален за навсякъде. Dice
sí, sí, para los terapeutas este método es perfecto. Yo también lo estoy compartiendo con mucha gente que son terapeutas con otras prácticas que han hecho y este método es muy bueno para poder trabajar con otra gente y contigo misma. И, и, и в основата всъщност знам, че е тривиално в днешно време, всеки говори за това, но в основата е да се научиш да обичаш себе си, но наистина ти сама каза, го чувстваш това нещо. Не е нещо такова как да се обичам. Наистина ще го почувстваш на 100% и е много хубаво. Dice, sé que es muy usado esta palabra, pero en su base es para que puedas empezar a sentir amor propio y cuando empiezas a sentir este amor propio, justamente esto es la emoción que transforma todo y no es pensarlo como él dice, tú lo has compartido, empiezas a sentir este amor propio y de verdad os digo que hasta ahora nunca lo había sentido. Te da tanta alegría cuando sientes este amor propio hacia tu propio ser, aprendes a apreciar los dones que tienes, el tiempo que tienes, los amigos que tienes, aprendes a amar todo. Тук вече се служих малко работи от мене, обаче аз наистина исках да кажа, че се учиш да обичаш всичко и всички. Да, да. И е много практично, защото ние си мислим, че любовта, или поне аз си мислех, че е химия, а тя истинската любов на най-високата вибрация всъщност си е вибрация, не е химия и когато ти си там, усещаш тези качества. Тоест тя е много практична, не е нещо, което е мистично. Тя е практична. Y el amor verdadero, yo antes pensaba que es algo químico, pero realmente cuando estás en esta vibración, tú sientes la vibración y sientes que es algo práctico, que no es ningún misterio, sino es una vibración más elevada. Примерно, ако кажеш 100 пъти обичам те, ако не се обичаш, ще усетиш неща, които примерно са негативни. Затова ни е трудно да се обичаме. Но наистина това е практично. И dice, por ejemplo, si dices 100 veces me quiero o te quiero, обичам те или обичам се? Обичам се. Ajá. Si dices 100 veces me quiero, mientras lo estás hablando vas a detectar por lo menos algunas palabras que te impiden a tener este amor propio, algunas creencias que te lo impiden y vas a ver la verdad. И казвам, по този начин ще намериш истината. Да, и другото е, тъй като обичам те, дали ще е на български или на испански, значи едно и също, няма значение човек каква е националност, се работи за всички. Y dice, da igual si lo dices te quiero, que significa обичам те на български, en búlgaro, da igual en qué idioma lo vas a decir, esto funciona para todos, no importa el idioma, importa la vibración. Funciona para todos. Така че ще Bien. радвам да направим курса заедно на испански с теб. Él dice, va a estar muy alegre si podemos hacer este curso juntos y podemos compartir con vosotros este conocimiento para elevar la vibración y despertar el corazón. Казвам, за да може да събудим сърцето и да вдигнем вибрацията. Да. Вече минаха 30 minutos, han pasado 30 minutos. Quiero preguntar de toda la gente que están aquí, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Quiere decir algo? Има ли някой въпрос? Иска ли да каже нещо? Тук къде ще бъде пусната информацията в Zoom, питате, в групата за холистични терапевти там? Да, кажи да и сега ще видим как ще го направим. Добре. Bien. Някой да ми пише на мен. Pues, para los españoles tenemos este grupo que se llama Detox España. Está en Telegram. Todos los que quieren participar en este curso, que es gratuito, lo pueden compartir con todos los seres vivos que conocen para hacerles un regalo. Pueden participar. Que me manden un mensaje aquí en Instagram y os voy a mandar el enlace. Los que tienen mi contacto por WhatsApp me lo pueden mandar o en Telegram. И por los búlgaros и за българите имаме, ще дам телефона на Красен, да се свържат с него и той ще ги сложи в някоя група. Да намерят. Búlgaros que se contactan con Krasen porque él tiene muchos grupos y los van a poner ahí. Казва тук едно момиче, dice una chica, qué bendición de regalo, ya quiero probarlo. Силвана казва, каква благословия е това подарък, искам да го пробвам.
Muy bien, Silvana, pues apúntate en el grupo, mándame un mensaje y te mando el enlace. Също ще кажа за следващия път. Ya estamos acabando. El próximo vivo que voy a hacer con Krasen va a ser el 25 de octubre, ¿no? A ver, un momento, solo para ver. Sí, el 25 de octubre en la misma hora. Казвам следващата среща на живо ще е на 25 от същия час. И vamos a hablar... За какво ще говорим? Ние имаме няколко теми и мисля, че тогава ще говорим за привързване. Addictions. За зависимости. Тогава ще говорим за който има цигари, социални сфери, където ти е... Там също аз с този метод спрях цигарите за 10 дни. Това беше преди 2 години. Казва, че dice que el 25 de octubre, cuando nos vemos de nuevo, vamos a tener un tema y el tema va a ser sobre las adicciones. Dice que a través de este método ha dejado de fumar en la primera vez para 10 días y luego más, pero digamos que se empieza poco a poco. Así que todo el mundo que tiene problema, y yo voy a decir, ще кажа само, че адикционите не са тия привързаности не са само физични, но и емоционални. Само така да отговоря. Да. Ние сме привързани към негативните емоции. Това може също. Dice que nosotros por lo general estamos... espera que busco la palabra. El azúcar, захарта, казва Cristina. Sí, estamos... Ay, que no encuentro la palabra. Un momento solo. Sladko. Dulce. No, quería decir que hay dos tipos de emociones. Las emociones que son físicas o dos tipos de adicciones. Adicciones físicas y adicciones emocionales, que a veces, muchas veces estamos adictos a sufrir, estamos adictos a ciertas emociones, aunque no tenemos una adicción física. Y todas las adicciones que son físicas como alcohol, azúcar, hacer deporte, trabajar mucho. Казвам някой път с привързаност е да правиш много спорт, да работиш много и казах, че има два вида привързаности, физически и емоционални. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo más? Doy 2 minutos. Казвам, има ли още някой да пита още нещо, защото давам 2 минути. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo para decir? Ще говоря малко за курса, който направих за adicciones. El segundo curso que he hecho con Krasen era especialmente un fin de semana de curso de adicciones y me he dado cuenta que dentro de las emociones negativas hay una lista con unas emociones que son como una lista desplegada de emociones negativas y dentro en cada una creencia que tenemos vamos a encontrar palabras que nos impiden a salir adelante y podemos empezar a ver desde dónde vienen estas emociones, buscar la raíz, казвам да намерим корена на тия привързаности. И esto es lo que nos puede ayudar, това е което може да ни помогне. ¿Queréis que preguntamos algo a Krasen? Porque ahora me tengo que despedir de él porque ya se está haciendo muy largo el vídeo. ¿Искаш ли да кажеш още нещо и да се разделим? Ами благодаря. Думата благодаря много хубава. Аз ти благодаря за поканата, че ме покани да го направим на испански и да много стане хубав курс. Аз съм сигурен, че ще стане. И така. Чакам декември месец, ще направим хубав курс точно преди празниците, така че като дойдат празниците да си щастлив, да се радваш и да не... Dice gracias, la palabra gracias es muy bonita, estoy muy alegre que pueda compartir con gente de España todo este conocimiento y estoy esperando con impaciencia que venga el diciembre y vamos a hacer el curso justamente antes de las Navidades, donde puedes vivirlos como más feliz estas Navidades. Sí, yo... Аз като терапевт винаги наблюдавам, че преди празниците е много напрегнато. Yo como terapeuta sí que estoy observando antes de las Navidades y después de las Navidades es la etapa donde yo tengo mucho más trabajo porque nos ponemos nerviosos que tenemos que ver la familia, hay que juntarnos con más gente y de alguna manera esto despierta memorias antiguas que hemos vivido y no hemos arreglado. Казвам, по някакъв начин това събужда някаква памет такава
стара, която не сме оправили стари Да, травми. той е края на годината, може да имаш съжаление, не си постигал неща, другото е ще виждаш родители, близки и ние ще направим специални практики за Коледа, за тези празници, така че да освободим всякакви негативни емоции, да имаме хубави празници. Dice como también nosotros lo conectamos con el fin de año. Puede ser que no has conseguido algún propósito y tienes pena por eso, o tienes que conectar con tu familia y también aquí se ha quedado algo. Entonces vamos a hacer unas prácticas especialmente para que podamos prepararnos para estas fiestas y encontrarnos con lo que nos espera. Vale, entonces, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Nos vemos en 2 semanas, el día 25 de octubre a las 20. Vamos a hablar sobre las adicciones. Hasta pronto. Chao. Chao.